Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libre, de todo libre, libre hasta de ti, hasta de ti. Boas tardes, dende a pista da Copa de Balonmán na Rúa 5x5 Deputación de Pontevedra. Imos a proceder cos sorteos dos play-offs das diferentes categorías. Imos comenzar coa infantil feminina. Nesta categoría temos 16 equipos. Destes 16 equipos, os 4 que son cabeza de serie con dereito a organización dos diferentes play-offs son Policlínico Redondela das Choqueiras, Sardo da Vigo, Cafetería Jardín Bueu Atlético Balonmán e Tecnosat Balonmán Cangas. Estes equipos adquiriron o dereito á organización por acadar o primeiro posto na fase de clasificación. Estaríanse nesta pecera. Os segundos cabezas de serie sería Carcimento Carballal, Balonmán Porriño A, Balonmán Culleredo de Max Riazor e Destino 6 do Nadal Coia. Estes últimos 4 equipos non poderían coincidir cos mesmos equipos cos que coincidiron, cabezas de serie cos que coincidiron na fase de clasificación. A mecánica do sorteo vai a ser moi sinxela. Imos a extraer as bolas da primeira pecera cos primeiros cabezas de serie, da segunda pecera cos segundos cabezas de serie e da terceira cos equipos. Imos ir ubicando por orden os diferentes 4 grupos. E máis, comenzamos coa extracción de bola. Bos días. Comenzamos co grupo A. Policlínico Redondela Choqueiras. Perdón. Grupo B. Tecnosat Balonmán Cangas. Grupo C. Cafetería Jardín Bueu Atlético Balonmán. El grupo D. Sarro da Vigo. Segundos cabezas de serie. Grupo A. Balonmano Porriño A. Grupo B. Destilo 6 do Nadal Colla. Grupo C. Balonmán Culleredo Remax Riazor. El grupo D. Garciventa Carballal. E o resto de equipos, comenzamos co grupo A. Cisne Oma Arquitectura. Grupo B. Mecalia Atlético Guardés. Grupo C. Balonmano Reconquista de Vigo. Grupo D. RAN de Suministros Lavadores Vigo. Grupo A. Club Balonmán Abegondo. Grupo B. Prefabricados Faro Balonmán Alín. Grupo C. Martínez y de Castro Balonmán Tui. E rematamos co derradeiro equipo no grupo D. Escolas Balonmán Siria.
Ben, unha vez os grupos quedarían do seguinte xeito. O grupo A estaría composto por Policlínico Redondelas Choqueiras, Balomán Porriño A, Cisne Omna Arquitectura e Club Balomán Arredondo. No grupo B, o Tecnosat Balomán Cangas, Estilo 6 do Nadalcolla, Mecal Eléctrico Guardés e Prefabricados Faro Balomán Lalín. No grupo C, Cafetería Jardín Buego Atlético Balomán, Balomán Culleredo Renaje Riazor, Balomán Reconquista de Vigo e Martínez de Castro Balomán Tui. E por último, no grupo D, Carro da Vigo, Garciventa Carballal, Grandes Suministros Lavadores Vigo e Escolas Balomán. Sen máis, de suerte a todos os equipos participantes, e vémonos uns minutiños no sorteo do playoff da categoría xuvenil. Si confías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía, solo estoy yo. Boas tardes, dende o Porto de Vigo, dende esta pista da Copa 5x5 de Balomán na Beba de Pontevedra. Seguimos co sorteo da fase de playoff, neste caso toca o turno a categoría xuvenil masculina, categoría na que temos 20 equipos participantes. Destes 20 equipos temos 5 cabezas de serie que quedaron primeiros na fase de clasificación, que serían Buenas Migas Luceros, Embutidos Avinense, Cruz Cisne, Colegio dos Sauces, Babinox Novas e Balomán Chapela. Estes serían os 5 equipos que teñen dereito á organización das diferentes fases de playoff que se celebrarán o 12, 13 e 14 de setembro. Os outros 5 equipos que serán cabezas de serie pero non terán dereito á organización serán o Balomán Línea 21, A2 e Celulosas, Balomán Culleredo Galaico Carabani, o Ave Coruña en 1952, Áncora AD Carballal, Martínez de Castro, Balomán Tui. Compra quedar que o Balomán Línea 21, A2 e Celulosas quedou primeiro na fase de clasificación, pero foi o peor clasificado dos primeiros. Estes últimos 5 equipos que nomeamos non podían coincidir con ningún cabeza de serie co que xa coincidiran na fase de clasificación. A mecánica dos sorteos será moi sinxela. Temos os primeiros cabezas de serie e organizadores nas bolas azuis, na pecera da esquerda, na pecera do medio temos os cabezas de serie que non organizarán, e no resto, aquí o resto dos equipos. Iremos extraendo as bolas e ubicándoos en cada un dos grupos por orden de extracción. Sen máis, comezamos coa extracción das bolas. Comenzamos co grupo A. Embutidos Alinense. Grupo B, Balomán Chapela. Grupo C, Club Cisne, Colegio Los Sauces. Grupo D, Balinox Novas. E grupo E, Buenas Migas Luceros. Segundos cabezas de serie, grupo A. OAR Coruña 1952. Grupo B. Áncora AD Carballal. Grupo C. Martínez y de Castro, Balomán Tui. Neste caso, temos coincidencia co cabeza de serie número 1, por lo tanto, afastamos esta bola un segundiño. Collemos outra. Que é Balomán Culleredo Galaico Carabani. Volvemos a introducir a bola dentro. Grupo D. Martínez y de Castro, Balomán Tui. El grupo E. Balomán Línea 21, A2 y C Celulosas. Imos co resto de equipos.
Grupo A, Millaben CP Lucense. Grupo B, Club Balonmano Atlántico. Grupo C, Hierros Varela Urbieta Siria. Grupo D, SAR Global Mar. Grupo E, Hitboxing Anjing Balonmán Cangas. Grupo A, Delta Motor Reconquista de Vigo. Grupo B, SD Teucro UIE. Grupo C, Hábitos Lavadores Vigo. Grupo D, Socaire Arquitectos Bueu Atlético Balonmán. Y por último, Grupo E, Balonmano Porriño. Ben, unha vez distribuídas todas as bolas, grupos quedarían dos seguintes xeitos. O grupo A estaría composto por Embutido Raliniense, o Arco Miña 1922, Millaben CP Lucense e Celta Motor Reconquista de Vigo. O grupo B estaría o Balonmano Castela, Ancora de Central, Club Balonmano Atlántico e Sociedade Deportiva Teucro UIE. No grupo C, o Club Cívico de los Sauces, o Balonmán Quinteiro Galaico Cabanín, Hierros Varela Siria, Hábitos de los Tres Vigo. No grupo D, o Marinos en Paz, Martínez y de Castro, Balonmán SAR Global Mar e Socaire Arquitectos Bueu Atlético Balonmán. E por último, o grupo E, Manas Migas Terceros, Balonmán Línea A2 IT Celulosa, Hitboxing Anjing Balonmán Cangas e Balonmán. Sen máis, desearlle todas as sortes a todos os equipos participantes e vémonos en 2 minutiños no sorteo de playoff xuvenil masculino e femenino. Bravo. Tú y yo te llevaría a una playa lejana, a observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Boas tardes, unha vez máis, dende o Porto de Vigo, dende esta pista de balonmán na Rúa 5x5 de Deputación de Pontevedra. Seguimos co último dos sorteos do día de hoxe do playoff da categoría xuvenil feminina, onde hai 16 equipos participantes, e destes 16 equipos temos 4 equipos que quedaron primeiros na fase de clasificación e que teñen dereito á organización desta fase dos playoffs. Estes equipos serían o Escallodas Miguel Santos Balonmán Cangas, Alprima Carballal, Sar Roda Vigo e a Nubia Lavadores Vigo. Temos unha particularidade que é que o Escallodas Miguel Santos Balonmán Cangas renunciou á organización deste playoff. Por lo tanto, unha vez realizado o sorteo, ofreceremos a organización ao segundo equipo do grupo deste playoff, é dicir, o segundo clasificado do grupo do Escallodas Miguel Santos Balonmán Cangas. Se o segundo equipo non organizase, organizaría o terceiro equipo. De non organizar o terceiro, ofreceríamos o cuarto, e de non querer organizar ningún dos 4 equipos, a Federación Galega de Balonmán asumiría esa responsabilidade. Os equipos participantes deste grupo teredes noticias en 10 minutiños ao remate dos sorteos. Os segundos equipos que serían cabezas de serie pero non terían dereito a organización serían Balonmán Porriño, Asmu Tecnelsa, Asmu Balmeaño, Becaria Atlético Guardés e Grupo de Maco Xibia A. Lembramos que estes 4 equipos non poderían coincidir co cabeza de serie que xa coincidiron na fase de clasificación. A mecánica do sorteo é moi sinxela, similar ás outras dúas. Na da esquerda temos os cabezas de serie que teñen dereito a organizar,
na medio, os segundos cabeza de serie e na outra estes equipos participantes. Sen máis, procedemos á extracción das bollas e a ubicación de cada un dos equipos nos seus respectivos grupos. Grupo A, Escayolas, Miguel Santos, Balonmán Cangas. Grupo B, Sarro de Vigo. Grupo C, Anubia Lavadores Vigo. El grupo D, Calfrima Carballal. Segundos cabezas de serie. Mecalia Atlético Guardés. O Mecalia Atlético Guardés sería o equipo que tería deberes para organizar o grupo A deste playoff de categoría xuvenil feminina. Grupo B, Cernelsa Asmúa Almeaño. Grupo C, Balonmano Porriño. Grupo D, Grupo Lemaco Siria A. Imos co resto de equipos. Grupo A, Hidramac Eza Balonmán Lalín. Grupo B, Pata y Wok Bueu Atlético Balonmán. Grupo C, Balonmán Chapela. Grupo D, Balonmán Caselas. Grupo A, Balonmano Reconquista de Vigo. Grupo B, Instalacións Parcero Balonmán Moaña. Grupo C, As Choqueiras Agarina. E rematamos. Grupo D, 6 do Nadal Colla. Ben, unha vez estuvidas todas as bolas, os quedarían dos de xeito. O grupo A estaría formado por Escayolas Miguel Santos Balonmán Cangas, Mecalia Atlético Guardés, Hidromac Eza Balonmán Lalín e Balonmán de Vigo. O grupo B, por Sarro de Vigo, Mexa Asmúa Almeaño, Pata y Wok Atlético Balonmán e Instalacións Parcero Balonmán Moaña. No grupo C estaría o Anubia Lavadores Vigo, Balonmán Porriño, Balonmán Chapela, As Choqueiras Agarina. El grupo D, Calfrima Carballal, Grupo Lemaco Siria A, Balonmán Caselas e Cido Nadal Colla. Sen máis, desexar toda a sorte aos equipos participantes esta fin de semana, 12, 13 e 14 de setembro, nos pabillóns. That's the price you pay.